iminsi tugera aha mu makwe y'abana b'Imana tugasanga imyambarire itariyo idakwiye, tugasanga umugeni arasa nkaho atambaye neza atikwije. Mbaho urugero, aho umuntu yambara ikanzu y'ubukwe igarukira hano idafite imigozi hejuru, idafite ahandi ifasha, kandi muzi uko bajya bagenda, muzi uko ziba zingana hasi. Ni ukuvuga ngo yibeshe gatoya akayisitaraho hasi, kuko nta kiyifashe hejuru, iramanuka yose ikika. Bantu b'Imana, iriya myambarire n'ibitabikuzimu iva hehe? Aho umuntu yambara umwenda azi ngo awusitayeho gatoya uramwambika ubusa mu birori byiwe, yateguye, yasengeye, yatumiyemo imiryango, yatumiyemo ababyeyi, azakora rimwe aje kubahisha Imana yiwe n'abamusengeye. Cya kabiri, bakazana abakobwa babambarira batazi no kwiyambika. Wowe umuntu utazi kwiyambika yo kwambarira gute? Akaza, hari ingero nyinshi nagiye mbona, agakora pasura iva ku kirenge, yamenye ubukora umwenda muremure ugera ku kirenge, akawupasura akawurenza mu rukenyerero hano. Mbabwije ukuri kose ko mu ijuru, noneho harya yawurengeje hakaba hari ahantu bishobora nko kubushana gutya, byagera hano kuko umwegereye kugira ngo abihuze bisa nk'ibyo akenyeye bikanga, yageraho yicara bikanga, bikaba ngombwa yuko yitiza mushware ngo ari yihishe ubwambure bwiwe cyangwa ururabo zandabo bagendana. Kubaza iki kintu, ni gute ushobora kwambara uriya mwenda uza mu birori? Uriya ni imyenda yiwawe muri dushe no mu cyumba, si yo mu nzu y'Imana. Abandi bakambara imyenda migufi ingana nk'umwenda w'umwana w'imyaka 3, yagira ngo aratambuka bikanga, hanyuma ikibabaza igitangaje akajya ashaka kuwitsa. Urawitsa hehe? Kumanura n'ukukura uhishe. Twanziye imyambarire mu nzu y'Imana. Hano muri City Light wayambaraga agenda asubireyo, sinjya mbibona hano, ariko mbivugiye hano kugira ngo umuntu uzi ko azasezeranira hano n'abava hanze n'abo mu gihugu bamenye ko hariya bitemewe. Murakoze.